Pemirsa keluihan Suat Waterfall sida kepanggih ritat kala krama rauh melancaran ke desa Suat Sani Megenah ring Kabupaten Gianyar. Tios keunggahan dado silih tunggil destinasi wisata alam ring genah irike taler sampun wenten genah penglukatan siwa melahanggi. Yening ketanyane kramo ritat kala melancaran ke genah air terjun muatang pemargi sanedoh turmewo. Mabinayan yening jagi ngerara air terjun sani megena ring desa Suat Gianyar. Wisatawan sani rauh wanta muatang sawetara dasar menit saking genah parkir antuk sida manggih turungang siang keluwihan air terjun Suat utawi sani ketah ke bawah Suat Waterfall. Ring sejeroning pemargi menuju air terjun, margini sampun becik tur ngelangenin mana. Mawinan wisatawan sida ngerasayang pelemahan asli pedesanan. Wenten batu-batu ageng sedurung sida manggi air terjun, batu punika belik mawinan ake medaging lumut, punika mawinan ritat kala ngelintang, wisatawane mangde alon-alon memargi. Suat Waterfall wantah menui asiki air terjun. Nenten dahat tegah tur deres, genah irike taler sampun kejangkepin rakit sani becik angin piranti mefoto utawi mejukungan. Anutin kapurwannya nih, genah puniki dukirin kepenitang oleh keramane. Rawe makin sampun kelimbakang dados genah wisata alam, sawasida ngwantu dan sejeroning menjapang ekonomi keramane. Napak saking genah air terjun taler wentan genah pengelukatan sani kuastanin pengelukatan siwo melahanggi. Juliana Bali TV.